Community radio ebusuafo mama ho makwa aba ma ho atrasem from Coastal Television oya Ghana Community Radio Project na yenye Coastal Television aba etam esitamano na yede dwumeda otedemi yede bra homi America say yewupe mo Cape Coast North ose Cape Coast Metropolitan Assembly as yenye pefe de CCMA akaye enanumbe na what if you kulum no for baby dama or Twin City I Twin City mpa ebusha more time Sunday Cape Coast Metropolitan Assembly you were north near was southern akaye afardam na north nso akaye ekwafo America say yebupe mu oye dehia yekrowa owo Cape Coast North abatompo shedo ansa na ebodahan na efutu mempiasam abasen wechi inesin kofodua abasin wechi ansana ebupe mu oye dehia na yanye ekwafa wo ha botwetwe nkomo afada wo na da odmankwa gba adedodom ho na amankwa tutwa no ma bupe mu nyinesin ana mpoda dehia na wo bo hwebi ebusuan kamo na anye mpemfa wo tire bi ntwetwe nkomo yina bedase odikan no wa from Abdullahi Ibrahim dodo na so fam Kobrande amda me edwuma me yen ekwadwuma na mo wa me ye edwuma bi tire me hyabanchi mudue eburo mudue abia ekutu na nzama bebre na da me nzama na ye no so ibia na number man fanda banchi de ba this time ya start ayere shey ebia wa chara busum ison de kwa wotwe no na banchi no we yina na yelutu da me banchi no na yelutu a nkofo fi emiambia wo baboto ibinu su fi bia woto na wodoko oye dukwa igwaro na ya abia no so you season ho ma say insu ni yina na abia no odo fanamba obobo na emum ewiele yina na abia no so tumo edan obakase ma yetum yenu na wa wo de bayango ede ye awa abotono wo de mara botona mabinom ono so oho ene ekutu no so yetun 2 times a year battle bit local bearing yedin kayat ono nne late no so yatun buenya yelo kwei ya start po yatun late emum that time yeni ya na ekutu no obumo so odum bi oye nkokoro hodi na yame ye hmado na ewo bi so ma domina hono di obum na yedan oba oni he edwuma ya na ha ma ya fana yedi banyan ho bla entino dabuna otu dabuno ebe kwa no wofado mandama otu dabino okogwaro yo ebia mfada amina mo wo mabanchi enti atofo na wo fi kwaro woba no ahu na woba na woboto na ho so wo kogwaro na wokwa na wokota martin enti damuno oho na tete be no wofum ansa na ndam na akogoro ana mi nara oye dema o se bia ehowom osane bia ahabano wewe obi o ma no kwanen ye nti sakafa nyame ne nsu tapia na wakaye bwachi bizin osane bi o ma ka no botum waka abira ansa na ndam ne wepoi ekwan wa obotum woda akọ igwaro nti ehowom nti oho no bitida heno kwano ide kwa habemo no bi ho nye ene ibi ho sa oye na mo nya no ehe mi la yakafo ne insu ato insu to na mra kwan ne yanti kan botum waka babila nche bia da ata mi ne se insu oguru orota na se ewia na ka babila bi abaye enyimbiri ansana kan wetum we fiamrem na wabase na wako ena ha okrin how do you be how are you me there tira mamre de kan ebi alma haban no bebi ko kwan ye nti kwan ye abobo ya ntum kwan ne ka ntum ko ho nso ni ntum kwan e boso ya abira papa ansa na de po ekwem amenya abobo ya na kala wa bafa nti otoyi na olabad obana wo kwan ya wa de npodo toye ne yaw no toye ne yaw chale oba bire ansa na de po ekwem akala bafa nti do toye ne yaw ankasa nti hold on you will be oye habin nti damono se ka no so ba bi o wa owonde bi odi nde bi ane nde ba sansa na
ndama na akọ anọt ano sakala na bada sa kwan numu awo za obotum wakọ numu wo ya no bi oka bi be yende bi nporo si won krai nti so won krai na be na kuso sa aka buska asam nti wo haw wo hi adwuma na ye no madas mpene pii no ze ya wo half pii wo hene kwa adwuma no ho ofande ncha akaza oyede obua ma ekwa adwuma no okodon teda wo ndobe ne baba ma wankasa ehu de ndobe na ye ne mfaso aba ho omba kansa osanda aba ne mbuo bi amba na saye wo he teda nche ewie fibre no so obi wo ho dopeda oba ye nkruma na ntroba na ade bibi sakama esutin bi de ho anade wo wadam ya wo kada one district one factory bia nche ye botum ya za irrigation farming na nche da mebre no so wa ma ndoben ibi aba but da min zaman nyina aba na aka so wanye amembubo no nkoten na orokodo yi na yesre de se ye benya kanzefo papa na sancha wa aba na wa aba se sanya mama ma hen man hen so ye kwadwuma na akodo a nche obaya hende yi kakro se insuto na se kwanu musaya inya ka bia monko nka fanya man nti nyaman bugu hala wase nyo nti so se da ma na se inye bi mo boto a ebu na de odotamon on fonto na wa atsodo na che de awedwuma ye no aye edwumejan mfe nyamfa so bi aro adinum habanjuma na ye nim to ma so ye bre nti wa de sending da nti ade sende ye kwanu mo twomfa mahen ama kalo tum ako akafanya ma na so abobo ya nso wetum akomne wa akwa akafanya ezimane no odaba ma ebo no wa ye oda me ha so ye bla ablen on ye jen odikan no fama Al Hassan Abdul Salah mo wo mi de dem kasale kan de oya hawan kasan kasa de me ko se hwi ahene kwafo na ahene de bana baba hen so mu hen mpene pin e be ye adwuma no mpor na wo baba bafan na wa ka yadina ma hen nti ye besre de say aban owombo bia obotumo da bo hen ahie kwafo na omane won kwafo because e kwafo ne yin ho a etichafo yin ho na sisi yin ho obiele yin ho because ahie na yeze ban na yeze ba mo ho so yin bi di no ye kwan wo de kirade nti ye besre aban omane won ko ekwafo ye ho na ye bre wa habana ase de ho ase ahaze oye ekutu na na yayan dodo pa badonnam how ekra na ebie nti wa ma ekutu ni na yetwa egu yedua na be ibia ne pa roba azibiara na obema hawa na ye from ekutu hon we fi hwan nti sisiara zi ekutu ni zo kofom bada be na sisia nkofo zi habandodo na wotwa ekutu no wazaye senti benti no ma ni sente ekroyin de ekutunara na e ready mpa atofo mba atofo ba nso a obaba abaka ma akwa harvest ze bogufie but woto nso a aketua no na wa e bibi oho ebi oho a ebeti ekutu car ko enyimde zikotia oba bi ni school fees enyimde afia so ze bobo obra bi kara ma mefa aketua no nso wa mba nti nkofa afufo ma afere ko afere ba no ye de edwuma na ya de ho ye nya hwe wo ho nti azefoforo ozi ska baba za no de ye yifi wo na yakohwe no breze entroba moko edwuma de beble na emom ye nya mboa ye bla pa mwo bia afi be bia mba ya boto aba ma o sada wo ye bia afi bia na aba na asoma wo motwetwe wedin ye di yi baba ibi ne mma afi bia wo botro de bia na wa aba hwesen ye osum eyi insu wom na sa osum besi esima mete dama na hwa aba na moto won no mfa so on hedi ntami afi di ma ya ma dwenda aba wo fra na aba montu bi yo mami nti aha no ba tete afam no elkadan abanto tase na tutase wa ode obobo nka ma moto tasra inde se kwafo aban bia bada nche obobo ekwafo na aban bia ba iyale bi se mi wokompu a mi hu bia bio makamenu masami na chira papa ekwa mi hu bio nte blana ma blan makampu a ma ho mo obeye eyi dadu ho Eyin dado wo hwai flinyame na yimpa bia yin wo botu ma abo na yanko yimpa te da nyame
ntame mahwa mu wom sisi an de sisi bi na me fi abe ma abe ya me ka gina nsuma be si asima me ka gina nsuma amplus oba na wo boto aba me ne ya wo boto abe mo be sisi la man kwa habe e bi so ama to abe mpo na mo kwa abe ma je me ya mamedi mama mabedi nsu be sisi la man kwa habe nti sisi ame mahwa mu wom papa pa la aba na oba badon nyame na osi hinta aba na oba badon omo ehin so ekwa afu na yele ble krachi be ja ofle kwa afu ohia yi be ja ofle kwafo sika yi be ja ofle kwafo ehia na ye bla wa habe mansa na nwa wotene ho egom ye bi edi na hia ye bla wa habe na sa aba ne ye na adwe no onkasa hi ho na che bla ye bla mfo so bi an ho nta me masema me kan la aba na obabadon ayo ohun so hin so kwafo ohun hi mo ba na ye bla wa habe manu. Okay, so ubisa this community nankasa de ade a omuta eye pa ye ekutu djuma pa na omuta eye wa ha but problem ba kwa ye face ni say aha say no factory bia ni around na say omu produce eye ekutu ni wi a ye de beko a omutumi de aye bi fufuro bi enti ebi wo ho a ti say omu free Abidjan eba sa Abidjan fo amba ha ekutu ni nyina be say ebegu na je say djuma wa ye nyina say ni kwa enti no aye big problem and aside that nso no say ekutu no problem bi ba ho a edru a ye de be spray mpo enye bi and say wo come market say wo koto dru mpo a ne boy din untumi nto wo ton so no be ye nso a wo wie nso a ne pa ba beton pompo nya ahweho a mo ye ne ba beto enti ye big problem a ye face wa ha papa enti ama obi ase no mo dwa nti say wo call places bi de hia say na ekutu no mu twa nti say mu didi a rubber aha nti say ubisa kakra me wo kan no titru yempanyimfo ejuma wo ya na hade oye kudwuma tire ekutu de mi titru pa wo ye hwedwuma pa wa ha na banchi breze aha de medwuma de ha de okodo wa ha pa na omde wonyam bo mfi bebia ehwa ala wo bile wo ye hwe kwade obi a wabafa na alefo wo de ko nti nyanyam fi su biara wo awel botwa de nda akwa na ibubu hin awel botwa de nda kura ibubu hin o atrale fole njehu atrale fole ko yankasa ho awoso atrale fole de ko asan so akotwa na abodin acha wanya faso ehun so abotwa kura yin so hun so botwa na abodin nti akere na akere hin na kwafu na yeyen akere mayeta na yeta yin faso biala enya yin ta tele wom yin twahwi wom njehu nti akere ka wo gba na yebo sisi eguti enam a wo be wudidi wutumi dida na wase eguti edu yin to bi mbo ho sika na wahin njehu nti eguti ade wala na boyeden enso na boyeden ekuti ade ancha wala na boyeden nti ma menje itwa na yitwa power be di yidua na yidua nti eguti de obe kakra nya bi onyezi na yen kwa yedo nti bimbi se eben mbere pati na ekutu obu nti ma nkwafo watonal phone ekutu mpo ende ni gboogbu ono ihe de ende mpo ntamu nti ole de mmili nche ekutu bu wembu wembu senti nyobe senti ben na ole kan senti de yes kan to edu mbo ho nti ole yi twagu enwa ala oboto fie wala la enwa ala ska ho so ba ukuhin na wotoko alefole adene nche 20 cedi on 20 cedi we baka we beje 2 cedi na wodeko nti he no ko to edu abo olo na ebufu na otwagu na okwhwe power bobodua ono onye obi anya asem njehu nti obe kakra anya anya ekuta he ba nchina na he bla nele mpu wonye bi ekwa hi wonye bi ntwa na odako njadase because abanala wafa na abanala omwe ekwafo nala omwe bibia nti yihu no faso biala anyi nyere wop njehu omwe bibia yihu no faso biala anyi nyere wop njadase nti ibisa hen masema mo wa hen abana de so yala wo da bani bi ba ha nti abana pra ordinate kwa no bokwa fi medase aha ebusuafo yen na yan sampo za yehu ni na ya desha wo efutu de hia yinesin brabati akokrom eno nye kofodua wona haw wona atete da wo ye kwafo ebenamboa na won sabaka impo sisiare akaba na de
ekwadwuma ya meda ma hon oye ekutin sisiare wutwa kutunugu na wodi ye bi fofor na sembisa yin de debreda na ogwa Cape Coast North ana Cape Coast Metropolitan Assembly din sabisi ne bode adisa wo ye kutin obesana ye kutibio iyi oya samsebe kitikeku asorba Kofi Suman Coastal TV